Hello, my beautiful people from Untouchable Mama. Thank you for watching our YouTube channel. Please do not forget to subscribe and press the notification button. Thank you. One love. Bye bye. Happy new month, everybody. Please, oh, my sister Blessing, help me to share. Now, wow. Afọ na obe na gbọn o. Àìmí ọmọ náà fóònù àwa gbọ́n na jẹ́ náà o. Òótọ́ dédé gùnkùn dédé. Òbí jẹ́ mẹ́gọ́ na orún ọ̀pá. Ẹ̀dẹ́gà gbẹ́wọ̀ ẹ̀dẹ́gà mú. Ẹ̀dẹ́gà gbẹ́wọ̀ ẹ̀dẹ́gà mú o. Ẹ̀dẹ́gà gbẹ́wọ̀ òrùn mẹ́ná. Èrùn ni mẹ́ná náà má sẹ́tì gbé mẹ́gì gbé mọ̀mọ́. Èdè tó gbọ́gọ̀ méje gbé. Àìmí ọmọ náà wọ́n ọ̀tàkọ́ o. Àràfí yẹ kè gbé ọ̀tàkọ́ rẹ̀ nẹ́ o. Zíyẹn gbogbo àmẹ́ o. Òbí jẹ́. Eri ọ̀nà o, my people. Eri ọ̀wà náà. This thing now. Wetin dey worry this thing now? Eri ọ̀nà. Àìmí ọmọ náà wọ́n ọ̀tàkọ́. Àìmí ọmọ orún ọ̀pá náà wọ́n ọ̀tàkọ́ bàgbọ́n náà. Àìmí ọmọ náà hìá bẹ́ wu. Àìmí nobody is free. No wíyẹn hìá wà làgbọ́n láti. Iga gbona go saloba mo ènìyàn pa na we ènìyàn pa ga lu ero eri obeja mi wa na mo tako ọmọ na ma ebie o mo tako ọmọ na ma ebie no erugwe ko na ma ebe no ji oye mo tako ama egbe no iwa ọmọ me no kian wo se fo mo tako ọmọ no omi oru opa no giro ta gbona na no wiyen gira gbona na emi ri no irangi no wiyen hia wu ero. The reason of one person na do nye we oru opa wudu agie. Oru opa wudu agie do ake. Eri ona o. Owo. Owo. Egbe mi ri oni o ma a. We wa lagbon fo ni. Nye we no ma lagbon fo no giarwa o. We wa lagbon fo ni. Okay. Uwe to ga ni nyewe. Oga ninye we oga make call naga ninye we ebani ona wu igo salobua wo gbe e manika enugbe ninye monika eni wo salobua o ma na gbon ya hu agbo no gi mu eme re social jese no gi se ninye re se social media na wo number 1 wo number 1 monika take your time I say take your time. Ebi ati ene no pia no gune ma on de. Ima on be ni na do so ni egwe kwa ya masago ligiligi no me ma on de. Ima on. Wo ma no ki ni nyerese. E ma ni ka enugbe mu nyere nu we redu amani eri ya be social media ni yan mo salobua, wo pa mo salobua, wo pa o mebo, wo pa salobua mu ja ni ma ni ka e mo salobua. E de yen wo nyeru wala no na o gbe. E go e wa se no ojagu. Oh, now what everybody has his or her own bus stop. Bus stop or what we say bus stop or not what we drop. No appeal. Oh, what said then the bus not what we say bus stop and not what we drop over there your name. Area one. There boga bomaje inyere na we social media na we no ba won e bokia kagbe. Those are no boga kon normal boga gbe mani inyere ria. When Monica also look at her be dead your gilino. Why when we want to talk about it? Oh, my woo, my not bear. When done 1 hour, 1 minute, 1 hour, your woo is here. A mess of a yarn by it cannot by no one go or one winning 1 me or what woo. A sort of no woo motor accident. A sort of auto boy by your water or so. Mo pepa oga to boy fi moto hian ide wa go slow oga wujo no wa mu hu wa ju hu steri when ya pe hon is nessa ma ga fo ba mi ekenu wu ko ma ke o ma na wu wa ati obaba van wa ati en ladian nya wa re mi amieri dia ba zan wa ja ne wa gbere hin bo do wo runda no na ni nye we no gwa ni nya wo ni nya ma se o ma na me shafi wo ma no mo ladian be ba no mo picture ladian wo me shafi we ma egujo ni
Frances Osunde we mana eru ya ha we eri owo eri ogbe o eri ya ri odafan ere o una kuyo una yo taya kuyo ni ju ogbo ina eko hu wa gewe umaguje inyogo ni bu we ri oni o ma no gugbo o na ito gugbo o ibaluwe gbe we ga we na gbe isalo ma be igibo kuwa ke wa no be gwe agogojo me go ma agogojo gbe be ri because egbe esagani egbe yen be ri oni gwe be na yan mata mu gbe mi gwe hu ge ma so ogo ma be ki do we da gwe ni a unya gwa mi no wa ni gwe obuja ede de na ni o de gbe boy ni gbe gbo ka me mi no kun mi ne I never know him before but I must say the truth why ga tin baba vana na ya mo ozangi bi edo se me o hia mi ma o edoke doguna mi ana do aso ni eba ni agwe yin na aso ni eba ni owo we kwa ya master me kwa ye mi no se me na egwe because yore ne gbe ma o ka be so ni eji kwa ya master of recent na ma na so ni maybe talk ikwo mi na ma na so ni I don't know so I may ja when there is somebody like that imaka on your ma offend me ma be offend I don't know him he don't know me so okay wa tell what ajeme nena zonu we wa gwiji we ha wo salobo akọ nu we jina wa laja do tell what no ro magbon wa laja do tell what no ro magbon o no mo me ni la joni ma wo to tage o ma mo me ni la den social media no ma fona o se wo mo e la dia e ma guwareba wo ga adu ekinu wadu o ma mo e la dia oni ma ju hu yo e o ma be na bu yan doju hu yo e ti me like tafiani ata be social media o ti me like iga meme ni ata ise ni ya call jogo ma be ito bometo be no wa rob ni o me ye kota ibe ri no ba me be la jangu wa ya call wa do contribute because I be contributor na yan si ye mere iye kota go me be no se atogo me be no se ni ye ko la wa eri ogwa ko wa se ogen we na do agbere salopo akon my god what pa mo salopo we on sa we ke no salopo agede na na we na tai we mi salopo ade wo gba atian obaba van wo gba atian itien la jana gbon ya beg we go to wa geleti wa we gba mo Jesus igwa o Jesus we e ko no gbihun e o salopo abe de ba ma no me ko no gbihun we no se ti mo ma la do na me shafi una mo picture la do wo me shafi emi na ogo ni na ogo na ries ta bo egbon abede ono mo salopo aniki da we na wa hu wa we na wa hu wa we emanika ni hu wa hu ya ma mi na wo aya ja o da ge live video presenter na wana see anybody know you can we live video presenter here aja o da ge because emi no ku wa nu la de mi dan ku wa nu la de okay gbebe ni wa gbe do gbe wa do sala de wa do agbe na ni no gun yan agboro jo ma wu beto hun gwa mu me o e ma wu wa e wa no gi honi na ka gbe here emi na ni we live video na o ma na gbon ya kwe here o mo gwa ku wa do gboro irun da gwa ga make ko a make no ma na gwa ekenu wu koma ke o ma na gwu ubu ta ma we love you say la wo go je love you say la wo go pa love you say yin re ne e ta mo ma ekenu wu koma ke o eri okwa no iyo salobo hun gba mu me o hun gba mu me if you never bull another person before if you don't bull person go still bull your own. You understand? If you never bull another person, nobody will still bull your own. Monica don't bull many people before. So you know go fit escape her. See make person not still bullying you. You understand what I'm saying? So come on, not bull man. If you don't bull person before, person will still bull your own. When you bull be social media na ni money no get ni ya fefe. Ni no kiyan na mo jiyan gbe. Eni mo salobua. Oni otani meno. Oni otani meno eni mo salobua o ma ni egba mu ke Africa ware Nigeria ware wa ka we e boy na oni meja Monica ige okwo ni ga anyo be ne ba ni me na Monica ige ma ni go me HIV wa ma ho be live video na
You know my HIV. Like okay, go over there the HIV. Or HIV. Many people no give live video na Monica senior live video. Then ye boy no he was here na Monica o do zanza be wana. Me o na we mi no na ya ke. E Monica siri je la de wana o be no ya mo la we boy ya fe onu Monica e me na ho e story o ye bo A to Z. Ogi ye bo abi ye boy A to Z ye bo na do la do toge ye boy na do la do toge. No. My brother, if you bull anybody, they will still bull you. If you not do anything, the person just call the word you. God go fight for you. You understand? So make everybody just take time. I don't know the person before. The person not be my, not be my friend, not be my enemy. So, but now the truth thing, and everybody can die. You go feed that tomorrow. Me go feed that today. Nobody will not go die. Now the thing when me at the talk. So if that they come, not go give you notice saying they come. You won't come now, make you sleep well, make you arrange yourself, make you stand well. That's not not get announcement. You understand? So me deba mo uko. Ngwe no ma we mi dan igwa me deba ohun ke una wa we mi dan gwa de bu ni kama na ka bulo mania. Yen na do ladian do ategbe ebere we a. Oku no gele wa total ge yen na wa ya hu efia egbo saloba na do kai na whereas we no so ni we no wa so no na wo ya ta mo ma be la video ma ya ta ma we no re 10% yo no na ri go ge no ya fia ba ma gbe abi we no wo ko le no gi ta ma we no re 10% ba me no ya ta abi we no una send you 300 euro na send gear. What did they do yourself? I mean, you have to say people just keep quiet. They don't know what they do. Stop that nonsense. I want to be body law. The same thing. We have no one pan of here like nothing. Error. No work. Mona ye give waje and while like mona what thing. Igo salobo wa muyo mona ni yo pawa ni error. Tibi Joshua magu. Abi. We no ni give you so magu. Only woman agu yen hu. Only magu. Miracle water, anointing water, miracle oil be me afefe. At the end your man omagu. After service or my finish service or when you allow or ye ku waladia. Ba ni onagu. Wetin? Why we total nu be o emi before wa ka away me na ya di ozan gear wonu waje waga we all the time. If I nigga me on we see bini people here wa jubilate where omi agwagu. No we amuiku. Wana gbongu. Wo ya amuiku. We kan agwu wa ku we ga yaku no mani be na go o mani gu. We ku wa ku. O se ni na te we gu we no gi me na we gu we no gi me na we gu. Ya so bi ku yin. We no gi me na we no kan to go wo ma be o we na we kan agwu. Edugwe wa be ko ugwu na da doge wa ye o salobo wa ye ni da doge re ya pupon o wa se de no ni wa we hin eta mo we lo bi ese ka ma we ge la dia be na ge na ugwu de o eta mo we ge kenu hian mu ti aji yin de be na o ma ni o wa gu o wa ati on baba fun abo ogi afan pi ogo just tire for now wa na ko no e no sense no wa we wa we mi gba be o e o mai gu uja akoko be whereas we oga niyen we ge to ga niyen we wo ma no ge niyen rese me social media na wo ma no ge mu da do ge ladian urobiyan ro pa ro we respect nu robie uwe aga tin anti gwazo wa awaje lala we obi o kan ke gbo o kan ya pa hin gwa re go na se bo ma gbo o kan ya pa hin gwa re era bi jo magwe e tu saka mo o hian mo ne sponsor ra we no ade bo so e kia no lu se lu hian we hia for se na mo ne sponsor ra mo ade at tender age ugbe na egbo ye gbe na onu ala we bo bi o kan kere wa we mi gwa le o emi na ya do we mi na la tin yan ga di osan gebo ni kere yan ga di osan gun mi
we ndago mu da no na ona so ni we no na gu we gun akwo bi we gun a o se enu salobua we na gbe ewie manike manike nu we gu eni mo salobua onye otani me no we abe manu we gi e bulbe social media na nya mo salobua eni won ma abi ya ma na gbon be nu we ji nya hiyan be nu we hiyan. That is my question. Ku work man be dey ba we be jubilate. Iyan ku wa ya say only otani me no why you people should give me answer to that question. Ngbe na bulo man eni oma na gbon iyan won salobua. I just come out to tell you where iyan no ga na ni ogbe egu we wa be se ne ke no wa be la ni e wa be ne bus stop eni no wa drop ze. I make happily jo. Ona wa be drop ze. Eti bi Joshua no ga perform be service ola ogwa oyeke baladi e ba ni ona wu kenu na gwa re ba ni o ma no gwa we no ke no gwa koma ke gwa ni gwa no enu mi ru opa ne kian wu nobody ne kian wu so oni e bogo ni so my the other advice ni kian gwa be bi ladian abe commenter so e caller o presenter so imi wa give me that dog because okpe na imi recognition oguji. You understand? So me dey ba me ke no gwa be dia be gwa be tai me won say me na won say because una was me be no gwa we mi dan ba ko makam only man me we ni get gwa I will still tell you to no na dia be. That is the reason why I don't have friends and I don't make friends. Who was a monkey be na e ho no gwa dia be me no gwa we mi no gwa so no me gwa be tai we ge we o mi na no na ma we say think I was a monkey we una we mi dan ni get tai iwa time away. You understand? That dog wa gbene gbugba yegbe omo wa call abe commenters de babe caller iyan omo no tuwa ne oligi mana for be live video na eso waro abe callers so waro ni awari go na abe presenters owa sponsor iyan okay wa ri omo na wa we a live video wa amudia yebani kemi no riri ata wa agbene joy on abe commenters no ro wa agbene joy de no we ba call tell me be ni na what am rigo ni abe presenters wa ro no wa sponsor abe callers na ya akale ni o ma gba ni ya agbene abi ye eso gwa bi ana fake account ni ya khinya imi ne re gwa mu gwa. Why take time oh? This is a warning to all of you. Why take time on abe man minere gwamu? Why take time? Because ono na ni ohun mi. O my ja gba oge gbe iwinere ona mu e. We no why abege hu menwe gwa laja. E de why aladian. Yonu na e we etewe gian me ko mo ya gwa le be no ya gba oge gbe we he. Ah. Egbe mara me ori me mana se to me la jan we live video nothing me opero because they be hear me boy yi la jan ege ina re vacuna ge covid-19 be there oni after 2 days ina me egbe me boto yi se ti gun se ti ye ite te won pa ito lo won imala jan we live video ko wa se 1 month ni agba oge gbe me ira hospital kun ni anga afi mama wina mo to bo me do we concussions ni do won na do me gbe do rame. You said it go complete 1 month mala ti am waiting oya mo phone we ni ya give me money ke ya gwa be ge ibe mu joto because I just want to take care of myself. You don't like to take peke ona imi ne re no ma no gu ji imi ne re de total ge gbe o total egbe mara yen bo imi ne gbe na mo na o ebe no he ya gba o ge gbe ebe no ya fi wo he igo no gbe ne ijore ni jiyan fi donate na ne ya we ni donate ni ya gba oge ebe ge ni gibu no we ni ya fi donate ni ya amojuto o wa manu gwa o wakabogwa anwa mebu me ni se itamu wa de ni re Nigeria bo wa ri Lagos street wa ya there we 20 back of sort no wa ya there wa mo egbedion pa wa mi se ejo no wa won wa ya ahwe wa ge joge doctor wage gwalukun wae wage jogo bo wage joge doctor wage jogo he wa anwa mebu me ni siesi wa anwo
we no wa deceive wa ni wa juvu ni wa anwo sese second one ni me ho na ateka derio gono na nia no we kwaya master me make ni na kwaya master me make no na kwaya eto gwe ni adonate go na nia ni go ni ahia ya mojo to abide mi go no ya do obie abia ha ri go no bie igo ni ya ga gba oge anya ga gba oge when you donate go no wa donate go wa yin o ke sokta water manage wa na hebere wa ri o ma na mo bo gbe na ho mo to hin na ho mo gbe hin te dore onu ma ni wa ya gu o wa ya ti ejuwa o wa ya gu ya wo se ebo na ti na tu wa hin aga ebo wa ko ga ebo na abia ni ga ebo hin wa ko ga hin na ni ba ko ga opopa wa ko ari iri here wa ari eja bukun ono na nya bi agunya ti kwaya masa na oni be ri oga eja bukun nya oga ise mi nyom ija ni yes gebe yin bo don ija ni yes gebe yen ki gwa ya ma ki gwa ni waje oni ri asan oya pin eri ate ka beje dede na te ka be gube ma oga ise mi nya gwa owe ate ka ni oni yin ija ni yes gebe kwa bo don nya we la agwo je yen ma gu ma kie wa we go okay wo kwaya masa okay ye juwa ye mage ni ka owe no unwere yota ye ya pin wa ga ekiere o mo na edomo bogbe ya ho mo to hin te dore o wa ya ku wo se wa ya nwa me yoto wa ma gi ihe nu yi o wa won ni wa ma wa se wa ija any ka ko gage aba boy o ko agela aba boy ifila aba boy kwa o ko agela aba boy o gwa ikelo ko ikele kwa no ga ikela aba boy kwa ne the merut wa hu pa osiebo o wa boy gbe me ederio na ga yan ga ta be live na we gbe be mo bu kan na ne mi je se ni akawa ye na ti ebo ni ya o be ja yan je ro na o bo ma gbiyan o ina no gbe na wo wa ma ege ne ri mana ti ebo ni koka ege ni eri yan ga ta we bo gbe 100 years is not forever wa bi azin egbe instead no ya find a solution be no ya ase ni be ni mi yan ya bo we he o ma won wa de gbe wunya wa de gbo alegele wa mi ga yo mi agare we ni agba e gba enu e o egba ino less wa ugwale ma ebo we ni egbe ga we ni yan ko gbe yan ma mi moto ga ka ma gun yan la yan ko gbe e trailer dangote yan na are gwa ba ni yan na se ba yan na so for 3 days eri ma ga han wuwo gwa o ga ila dian we bo sunu wa ke mi ma ni le ma na ge mi ni ata yan do yin yan ijore emi no keke na awo yan ewe mu you will be free o ma se ni na nu we do na o ma se ini na ya nu we wa do na na ro poro pa egba enu we ku we yan we ke no gwa ke no wo obe ya afiken ke ma ke wa no bu no giri nu we giri go na ne o nu wa gbo igbadwe na ya fefefe ebe ya yan afiken be nu we aberi ebe bo ni eri yan aberi bo so yan o ko sunu da yan na kere na eri o ko no wa wo emi ku no just we be na abe monica ya ladian be ya jubilating ni oson no me ma emi no mataladian o se na ka wa ke ba ni wasun if not e blame gadagba wa rugo bo ku we ke ni no enusa ya wi ati ye o ma na ri me bo gbe ne we na ya we kwa ya masa wa agani na ati ebo na ijore abi ya na ga support yi ya na ga support ijore we nothing dey happen ebode eni na ga support ijore be gani no we ya kwa ya masa na make no na kwa ya eni na ga support ijore be gani no be busy body people when ya donate go ne ma bo no wa donate o wa donate na because ina ni go be kun abo okay ke se so be wu na ni wa be ze so be ne bo o be kun abo be kun be ne ni go
Wa be ze so be ne. Abe mo ja no di tun re ki. Wa won wa he o etenu gbaje o. Etenu gbaje. Obi ọ̀kan náà. Ma o èmi no je we o ya de. Èmi no kon wo ya de ibeki. No. Ami o yin wo ma ami wa na wu betu. Agba o gba ogegbe we na. Usi mi nere a o gba ogegbe we. Gba ogegbe we. Wa gba ogegbe we nothing will happen. Osalobua almost mi we fan. Tu mana gba ogegbe we ba ni e fuck up do alare. Ba ni no. Gbogbo wo me o. Monica, take your time o. Just take your time. Take your time. Ma lagbon fo. Ebi na ni we meti nya ni we de na ofi ekegbo we ma gbe pe yen ge bo bejigwe. Ojigwe. Why we born a yoko do aka we Jesus name o salobu amen wa pam wa ke no salobu aji no god no salobu ga do aka go bi wa ewu bo mi ogi wa ewu o kono ga ohia we no ewu we o me mi pa no wa kaka bo wa we no kaka bo wa da we be no o ga niyan o we ku we komoni o gi wa we o ma be okay sorry u mi na ya reki again no ben we na egwu we bi aka nnoko nwa du we mana ka nnoko nwa e ba na bon we tie o kana kana gbo e bon ni we tie ne ave presenters ni ave ma be na eri o ma na be na ona ka wu so jesi wa ni popin be live video ona wa ko no jesi no wa popin be live video eri wa mana gwan yo ga tie e bon ni tie nu hu o ya mo bo we ni tie ni o ya mo bo we na nu tie ni eri be hon we Edi Murphy igo ni bi ate bo we ni adegbe mo meru wa lalatin ni aga degbe mo la Edi Murphy la re no bo kan no bi da osa wo wa no mo imu wo mo wa no mo eru wa lalatin una we saga continue uje church Ipedeva or if 40 minutes seconds church nu ministry nu wo wa no mo eladian abi wo no mo eru wa laladia me live video we ge ugun emi no wa do say wa saga must continue wa do sun abi ugwe e ban we can do close there na do ate bo we any live video presenters e bo ni wonya bo we e matter we mu ladian ahia wa zanzan fo wa zanzan examination wa zanzan to the end wa zanzan o ma fo hie e ma de fo hie what cause that we no ni aroporopo e de gbe tai beta wo mo mere wa ge mi opa no kian emi na ni emma is abomination emi down emi na ho na re de ho na ho do aka go okpi abeni na mo wo kan jaga okonoro gwodo umu egbe topic ni ladian emi na ho no we mu ladian we no mo roporo pa gegi gun ajo iwu we tiny who are you to say that type of thing de na ge gun ajo oga won abe no we gun ajo wo mu ladian we na tai we ni dado we we tu ma ho na ma gun ajo u ga de mu ladian hie wa e ko atawu pa lo we ba nu as far as we gi mu ladian ni ni dado ge ta yo ne keke ne gbe na we dado ge yan ihe gbere ne gbe na wo no ne gbe wo ihe gbere no gbe wo no pa ihe gbere do we gbe ni aga gi ta o we gi do ladian do ta me bo we tu we mu ohe ba yan we na ladian ba na we okay e me ninu ta be ge ni we eru wala wo no pa eru wala we no pa concerning Monica o go ta o mu ohe ba o wo ma no o anyon da ko fon we gbe abi o ha mo ga gbo e o na te gbe me be ri oni be ge ni people everybody will now know where just so go gata or we no ga sun that we be ge ni we are make that type of mistake I take care anyone like from nowhere what do I tie bo we
no matter the gbe no matter the gbe it emenire emeru wala must continue aluta continue ewa no as far as Monica ma help emere that matter no concern eru deru wala ya na itelu any eru wala dem eru deru oga eru wala pa ka wa no gbafo runde Monica eru wala na nyo because Monica ma ru nu yen nerere edene Monica ga ha wen surrender yen gi temere wa mi edere ya be the boy yen eru wala kure because there is no way we can temeru we can teme wa kan teme Monica be we na ri ogeru wala yo no make na nyo because eru wala no e pepper soup e mede no red dagme Monica so we ga igwala dia from nowhere we na get guitar unda ga umie ikwa gege na bi yeke abeg go sit down abeg oni dia ge mi ona bi yeke no we wa do lati ya igwala dia na do we hogi we anybody mo han we be life dia na mo han we me mo han we because omanya unume na wo nya emeni aya gun if I want to talk emeru gwala na onuma de concern me o Monica gele mu hene o ona wo na he give am na he do oga we talk about respect other for egbe be don go so only do well ireba I was not there what tired ba we lo omo ensu so I don't know okay and it's just their own cup of tea even say when I mage ita agba ta o agba zanzan erugwala meja egbe ni bi mene because ibi me ya wa apapa ya wa kin wo igba bere igwe erugwala owe ni ga iti erugwala yen mo wo kan re iwoke lagwa egwa be kede na omo bere re egwe erugwala mo bere wa ke party lele ya kia eri me ya gibi me we ni ga guitar wa egwe ni ga guitar me ga guitar me igi jere di me manata we live video ta bu ogwa me e bo ninu tie ni vie bo we de gbe gwa we to bo we yo bo wo yu nu we ya tie yo bo we hu we ya kun la wa we e bo ni because we where what you know you cannot finish don't start it the battle you know you cannot finish don't start it when the time our work cannot be that also take your time wa amume egelu na amala de gbe na amu na te saga must continue ini anore ho wo hia ifia be derio must continue eru wala o ujaga una jago begenu magi jere usiame na amerokwa na ebo hia ka we no mo roporo page dada agwa dae you must continue aluta must continue aluta continue I will continue o when you stop when the Monica get the gbe saga on no roporopa when no hands up na mu saga na guys mu nyere no hegwere bo ni how we give a win in mineral connection everybody why me better man here ka we saga ni ka we mina na any aje bi areze mo aje bi go duku you understand so enya we bi normal ka wu na omi no okono emi okono menu kaka ko eyin ro na ko si yen ka saga e ma na bu se ga e ma na bu so e bo na ibe do ata lo do ato yin do asaga yin so we de din yen o ga din yen be gbe na yen we ma ni ka we be ga ni ya fefefe o ga din ya be gbe e do be bali ya be gbe that time ti me ga okay because ime yati me go gie ogo eru wala no go gie me kwaje owo bo kan re o ma wo bo kan re o de no concern wo o ma concern me ya mu no na wu abi o awo ti agbe ne gbin aye gbe ki ado wu so ogo ya ni ma de concern enu do ati e bojo e bonyo son no me boga ti e bojo because wo mu e la dia gbona gbo ajo so na do gun ajo na ni anu do gwe wa ga gide gbe ta hu da we media okode na wiyeke abeg enter house pack yourself then wa de no ko de se ni emi pa asunu ba na wa de opon la dian wa do donate neni go nu wa eni o masu wa government ide nu wa emi na wa de okode from different corner ya fefefe ye su wa nínú wa ni no ko dese o ma gba wa mi ropa ye people
I beg you, man, I go sit down. Oh, wow, the live video presenter Galadia. Oh, yan jawo danke hun di hun me dana nu wanyi. O se ni na jawo danke da doge. Agbon ya te o pa o, but hun me dana wanyi na o si e. O si e. Awe kola si wa gbeyegbe o. Awi yan ni gi wa hun wo wa ri platform o ni na yawe no pa wa ready jo. Agi an to bi an ga wo no uga me mi no otaru hian no to bo we Facebook we ni we ya go mani mo live video you no take your own opinion for your own page the opinion we re ya call jogoma wa re ya call jogoma wa to bu open your own wa Facebook re da wa no you open a Facebook ne live video or da do ya you say your own, don't go to another person page and call. Well, here contribute to your page we. Am I so waro? Here ba tota. Any live video, okay, in some way live video be there. Here lele ya. Here lele ya fefe ya me na ni anwe no. Here lele ya. Oni o itafia, oni ote ninyo wo ere oye esi fugion mere na kinana ote ninyere o ma ri ote keke ni eri asma we o ni ete ye la kegbe o ma gijere o ma jere we ote keke no follow doctor prescription we no ya gba oge no we no ya I protect gba oge gbe he minere na mu oni minere connection wọn ni gbe mara wo ekwa agba ogegbe we jere uhun na gwenu we be na wario ege na gwenu je ya ri injection ubwe ege na gbo wa be ko do ni bere uhun no keke no ayo uhun do no o native medicine anything no uwerio wario urie ba no keke we ko tuta you last ege minere mu e eju wa ya hia wa ya won wa ya wa mebu me I tire for now. I just end down here. I not get too much time to no time. Let other things to do. Okay now, well later. Bye bye.